Nu, šī ekspozīcija ir no reālām lietām, kas ir atvestas no Ukrainas, un jebkura lieta, kas ir saistīta ar orku formastērpu, viņa ir no kritušā orkas. Bet gribēju teikt, ka, piemēram, šīs formastērps, kas ir modernais formastērps, ap citu, viņš arī ir no kritušā orka. Viņš ir no kritušā orka ar atsevišķu stāstu, kurš vēl bija ar asinīm kopā, un mēs viņu atvedām uz šejienu. Īsi var šo stāstu? Nu, īsi bija stāsts tāds, kad mums ukraiņu karavīri piešķīra šo te formastērpu, ja, un formastērpu vedot uz mājām, tāda nepatīkama smaka pa autobusu mums aizgāja. Un vīri savā starpā teica, ka tev dikti smird no mutes, ja? Bet tad, kad attaisīja to maisu vaļā, tad saprat, ka tas ir tās asins, kas ir sastājušās, un viņas deva to nepatīkamo smaku, un piebraucot pie robežas, poļu muitniece, atverot šo te maisu, kur viņa gribēja atvērt vaļā. Mēs teicām, lai paša var, un tad, kad atvērta, viņa fiks palaid mūs pār pa robežу. Память о победе растоптали на ступенях музея в Латвии. В латвийском городе Огры ко дню провозглашения независимости страны вход в историко-художественный музей обновили ступенями, сделанными из плит разрушенных памятников советским солдатам. Идея принадлежит главе Огрского края Игилсу Хилманису из партии «Национальное объединение», сообщает журналист Алексей Стефанов. Это прямое осквернение памяти о Великой Победе, о людях, которые отдали свои жизни за освобождение Европы от фашизма. Вместо того, чтобы хранить память о подвиге Красной Армии, вогры предпочли топтаться по ней. В это же время в музее открылась выставка «Путь к свободе», которая, по словам местных жителей, прославляет легионеров СС, лесных братьев и других националистов, в то время как бойцы Красной Армии, которые Латвию, собственно, и спасли, а также современные российские военные представлены садистами и убийцами.